इतना बड़ा हम देख नहीं सकते, प्यार इतना बड़ा हम सोच नहीं सकते। तो देर किस बात की, यहीं से शुरू करते हैं संगीत सफर की शुरुआत सुर और पायल का मिलता जुलता हुआ पेशकश, जिसे कहते हैं दिल, दोस्ती और हेलो भाई नमस्कार আপনাদের হোস্ট একদম স্পিরিট ওয়ার স্বাগত করছি চতুর্থ রজনীর প্রারম্ভিক কার্যক্রম দিল দোস্তি মিউজিক ର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଭିରାସାଇ ସମ୍ରାଟରୁ ଅଭିରାସାଇ ସମ୍ରାଟ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସୁସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏ ମାହୋଲ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆରା ହଉ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ହୃଦୟରେ ସହିତ ହଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ କିଣିଲା ଭଳି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପେଶକଶ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କରିଚାଲିବି। तो प्रवेश करছি ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମାହୋଲରେ ରଙ୍ଗାୟିତ କରି ଆଜିର ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଚାହେଁ। ରିସେଣ୍ଟଲି ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଯୋଉ ଗୀତ କି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା ସାଉଣ୍ଡୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ଭ୍ୟୁଜ ନେଇ ସାରିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ। ତ ଯିବା ସେଇ ସୁନ୍ଦର ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡୁଏଟ୍ ସଙ୍ଗ ତୋର ସବୁ ନଜର ଲାଗେ ମତେ प्रेम रंजन इस सुंदर गीत पाई और स्टेज वेलकम करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी टैलेंटेड सिंगिंग जोड़ी ऑफ जरूर इंडस्ट्रीज मोस्ट वेलकम मिस्टर विजय कुमार मिस अनीता।